Guhereje ikaze nshuti mukunzi wacu, niba ari ubwa mbere udusuye turakwakiriye hano kuri Kivu Morning Update. Aha niho honyine uzajya usanga amakuru yose ukayahabona mbere ndetse ukayabona mbere y'abandi. Ariko nyaboneka niba ari ubwa mbere udusuye cyangwa se ari ubwa mbere ugeze hano, turagusaba inkunga rukumbi yo kureba hano munsi ubundi ugakanda like. Perezida w'u Burundi akaba na perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe, Evariste Ndayishimiye, yamaze gutegura inama ngishwanama cyangwa se inama bagiramo inama zitandukanye. Ariko iyi nama ikaba iri kubera i Bujumbura, yatangiye ku munsi w'ejo ku itariki ya 6 Nyakanga 2026. Bikaba bizigiye kwibanda ku bibazo bya politiki muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hakomeje kwibazwa ngo ese uruhande rwa Joseph Kabila Kabanga ni iki kintu bari buze gukura cyangwa se ni iki kintu gishya kiri buze kuboneka muri ibi biganiro bya Bujumbura. Ibi ngibi tubifitiye muri aya makuru. Hanyuma ikindi kintu uri bumenye nuko twirwaneho na M23 bakomeje gukora amateka. Abantu benshi bakomeje kugenda bashaka kumenya amakuru ngo mbese muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bihagaze gute nyuma yuko M23 yagaragaje imbaraga zidasanzwe ku rugamba ndetse ikagenda itsinda mu buryo bufatika ubutegetsi cyangwa se igisirikare cya leta ya Kongo. Kuri ubu noneho twirwaneho nitahiwe. Ubu ngubu yatangiye gutwika intwaro ziremereye za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu yamaze gutwika igifaro cya FDNB, ikindi gisirikare cy'u Burundi. Ariko kandi amakuru ahari akavuga yuko iyi AFC M23 na twirwaneho bamaze gufata agace kazwi nko kwa Murima. Ibi ngibi bikomeza kuzamura igitutu no gutuma abantu batuye za Baraka na Fizi bagira ubwoba, bakavuga ati noneho iyi ntambara twari twaratinye itugezeho. Ese ibi ngibi bihagaze gute? Aya makuru yose tuyagufitiye ahangaha. Nyaboneka niba ari ubwa mbere udusuye, rwose dutera inkunga udukandire like. Nudukandira like urabemeshe yuko udushyigikiye kandi uzahorana natwe. Ariko kandi uzashobora kugenda usobanukirwa amakuru yose y'ibikomeje kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka rero amakuru yacu tuyahere n'ubundi kuri iyi nkuru ikomeye cyane ikomeje kugenda yibazwa n'abatandukanye. Uruhande rwa Joseph Kabila Kabanga rukomeje kugira ibibazo bikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru menshi arimo arakomeza avuga yuko hari inama iri kubera i Bujumbura, ariko abagize ihuriro ry'abarwanya ubutegetsi, iri huriro ryitwa C64 cyangwa se ni C64, cyane cyane Martin Fayulu, Delice Sanga, Dieudonné Bolengetenge ndetse Jean-Marc Kabunda hamwe na Franklin Chiamara, biteganyijwe yuko bagomba guhura n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Mu yandi magambo, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Kinshasa bagiye guhura n'uwitwa umuhuza ushaka kubahuza n'ubutegetsi bw'i Kinshasa, kubera yuko perezida w'u Burundi yagiye yigaragaza nk'umuntu uri hafi cyane ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abahagarariye amadini barimo intumwa za Kiliziya Gatolika n'itorero Église du Christ au Congo cyangwa se ICC nabo bari batumiwe muri izi nama. Mu ijoro rero ryabanjirije izi nama, ni ukuvuga ngo ijoro ryo ku Cyumweru, uwahoze ari senateri Francine Muyumba, uyu ni umunyapolitike ukomeye cyane wegereye uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabanga, yabajije niba iyi gahunda nshya yemewe cyangwa se niba izatanga umusaruro. Yabyanditse kuri X cyangwa se kuri Twitter, atangaza agira ati hari gahunda nshya y'u Burundi isa nkaho irimo gushyirwa mu bikorwa. Hari ibibazo byinshi byibazwa. Ese ni gahunda y'u Burundi cyangwa Kinshasa cyangwa n'umugambi mushya w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gukomeza kugwiza inzira nta musaruro ugaragara bitanga? Ni ishusho y'ihungabana rya diplomasi no gupfusha ubusa igihe. Amahoro muri Kongo Kinshasa ntazaturuka ku bwunzi bukurikiranye, ahubwo azaturuka ku bushake bwa politike buzira umuze n'ibiganiro rusange by'igihugu biyobowe n'abaturage ba Kongo ubwabo. Ku ruhande rwe, Marie Agnes Mushobekwa nawe ufatanyije na Joseph Kabila
akaba n'umwe mu bagize ihuriro Front Commun pour le Congo cyangwa se FCC, yabashije kutagira aho babogamira cyangwa se yabajije abarundi niba bafite ahantu babogamira mu mwanya barimo nk'umuhuza. Noneho avuga yuko ibi ngibi uko abibona bitazatanga umusaruro. Aba barundi bisanzwe bizwi ko Son Excellence Evariste Ndayishimiye ari inshuti y'akadasohoka ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Noneho abo ku ruhande rwa Joseph Kabila Kabanga bakomeza kwibaza ngo ese uku guhura ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Kinshasa biri buze gutanga musaruro ki ugereranije n'icyo babona cyangwa se n'icyo bari kureba kigiye gutuma abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bari buhure na Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Bamwe bakibaza ngo ese ubu ntibwaba ari ubutumwa bwoherejwe na Son Excellence Evariste Ndayishimiye kugira ngo akabuhabwa na Tshisekedi kugira ngo bimufashe kuba yarushaho kwegereza abatavuga rumwe nawe, noneho binatume akomeza kuba ku butegetsi. Ibi ngibi abo ku ruhande rwa Joseph Kabila Kabanga bagakomeza kugaragaza yuko ari ikibazo gikomeye ndetse bitazigera bitanga umusaruro na gatoya, ahubwo bikomeza kugenda bizamura umwuka mubi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru rero, nubwo ibi bimeze gutya, urugamba mu bijyanye na diplomasi rukomeje ndetse n'intambara ikomeye cyane ikomeje kuba hagati y'abanyapolitike. Twirwaneho ikomeje gukora icyo bita mu cyongereza ngo unforgettable, ikomeje gukora ibintu bitazibagirana. Kuri ubu mu minsi ishize twabagejeje inkuru ivuga uburyo iyi Twirwaneho yatwitse ibifaru by'igisirikare cy'u Burundi. Umutwe wa Twirwaneho usanzwe ufatanya na M23 watwitse ibifaru by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe impande zombi zari zikomeje gusakirana mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo ndetse no guhangana mu buryo bukomeye. Amakuru rero atugeraho yemeza yuko igifaru cyatwikiwe ahazwi nko kwa Murima, ndetse angaha iyi AFC M23 ndetse na Twirwaneho bamaze kuhigarurira. Aha ni muri teritwari ya Fizi. Amakuru avuga yuko kiriya gifaru cyatwitswe ubwo cyari kijya guha umusada koalisiyo y'ingabo za leta mu gace k'ingenzi cyane ka Poezelo. Ni igifaru amakuru avuga yuko ari icy'ingabo z'u Burundi. Izi ngabo zimaze imyaka hafi 3 zifasha iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugamba zirwanamo n'imitwe ya AFC M23 Twirwaneho, zifatanyije n'abarimo abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo na FDLR ndetse n'abacanshuro b'abanyamahanga nk'uko twagiye tubigarukaho. Mu mirwano yatangiye mu cyumweru gishize, ingabo zirimo iz'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zanirukanywe mu tundi duce turimo Mikenke, Bilaroboni ndetse na Rwitsankuku. Amakuru avuga yuko Twirwaneho na FCM 23 zongeye kototera yitwa Poezero ngo bongere bayikuremo. Gusa amakuru ahari ku munsi w'ejo ku itariki ya 6 Nyakanga, iyi AFCM 23 na Twirwaneho bafashe kwa Murima, bituma abaturage bongera kugira igitutu gikomeye cyane cyane abatuye muri Baraka no muri Fizi. Ibi rero birakomeza kuvuga yuko iyi AFCM 23 ndetse na Twirwaneho bo bakomeje kugira ngo begere barebe ko bafata ibice byose byo muri aka gace birukanemo abo bita haduyi. Ariko amakuru aturuka mu bice by'imirwano aravuga yuko abarwanyi ba AFCM 23 na Twirwaneho binjiye kwa Murima nyuma y'imirwano yabahuje n'ingabo za leta cyangwa se za leta ya Kongo ndetse n'abafatanya mbere yo guhunga berekeza muri Baraka. Ariko ifatwa ryo kwa Murima ryaje rikurikirana n'iryo duce tw'ingenzi turimo Poezelo, agace gafatwa nk'inkingi ya mwamba y'imisozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo kubera akamaro gafite mu migambi ya gisirikare. Poezelo iherereye ku butumburuke bwa metero zirenga 2200 hejuru y'inyanja, ikaba ihuza inzira 6 z'ingenzi zigana mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyepfo. Kuba Twirwaneho na M23 rero byayigenzura bibaha ubushobozi bwo kugenzura imisozi n'ibibaya bikikije aka gace,
hanyuma rero gukurikirana ibikorwa by'umwanzi hakiri kare ndetse no koroshya itumanaho n'itangwa ry'ibikoresho bya gisirikare. Poezero ihuza inzira zijya Iminembwe hafi kilometero 35, Mikenke ibirometero 25, muri Fizi ibirometero 45, Baraka ibirometero 50, Mwenga ibirometero 60 ndetse na Itobwe ku birometero 40 gusa. Niyo mpamvu rero ifatwa ryayo rifatwa nk'intambwe ikomeye cyane ishobora guhindura ishusho y'imirwano muri aka karere, ndetse abasesenguzi bakaba bavuga yuko nyuma yo gufata Poezero kwigarurira cyangwa se kuba bafata hano kwa Murima biha AFC M23 twirwaneho amahirwe yo gukomeza gusatira Baraka no gukaza igitutu ku ngabo za leta ziri muri teritwari ya Fizi. Aya rero niyo makuru aramutse ahari, nyaboneka niba ari ubwa mbere udusuye uze kureba munsi ahangaha handitse ijambo subscribe cyangwa sabone, ukandeho akazogera karibuze nako ugakande. Urazi kubishimangiye ko byiteka ryose uzahorana natwe, kandi urazi kwemesha kuzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahema gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire amahoro ya Nyagasani muri byose, turabifuriza ko mwahaha kandi mukaronka.